Draga dušo, možda u ovom trenutku stvarnost života počinje. Možda. Ali pored našeg života je nova nada. Da ono što nam je u životu dano ostaje konstantno zapečaćeno u našim srcima. Jednog dana, kad budete išli niz put života, te osjetite usamljenost u srcu, kad pomislite da nitko nije uz vas i da su vas svi ostavili, netko će se sigurno pojaviti. Tog dana, kad suze poteku od sreće, kad se srce polomljeno sastavi i kad ljubav opet bude imala smisla, čežnja za ljubavlju bit će ispunjena. Zahvaljujući osobi koju je sam Bog dao. I tada, kad shvatite da samo to jedno biće može ponuditi dar utjehe i ljubavi, te da vas samo ono može zagrliti kao život i dodirnuti vas u tom trenutku, tad ćete znati da niste sami, da s Bogom ste. Pogledajte kroz prozor svog života. Pogledajte u sjenu koja se oblikuje oko vas. I na kraju pogledajte u ogledalo i ono što ste izgradili. U ovom životu, hvala Bogu, ima ljudi koji mogu pružiti ljubav. A smisao života jest voljeti i biti voljen. Kada život vodimo bez ljubavi i voljene osobe, oduzimamo mu ljepotu, te rušimo i gasimo onu svijeću čiji je plamen gorio snažno. Hvala ti, moja utjeho, moja nado i moja ljubav. I kad te najviše trebam i kad me najviše boli, shvaćam da mi samo fali mir kojeg tako silno iščekujem, a on se krije u onoj iskri u tebi i meni što treperi. Hvala ti, Bože, na tome. Hvala ti na milosti te svete ljubavi koju si mi podario.